وای 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 سراچنا برادرای عزیز، در حیات باز میگم در حیات ما باید نامرد نشیم، بخیل نشیم. ما الحمدلله مسلمانیم. برای پادشکای تاجیکی خیمون مسلمانی خیمون اولین درجه لایک подписаться در کانال من میکنین. برای ان همیخ نرخی که من میوم بگم نرخ چنده یک دو سه подписаться کردی لایک موندگی گوش کن نرخ $1100 این سرشویشه برادر جانو. دست اینجا آوکسیون های برادر اینجا آوکسیون های هر یک ماشین های میکنم اینجا میسته اینجا همه مردم قطار میسته استال میونده اینجا آوکسیون سر میشه پگا ان شاء الله. برادر عزیز این $1100 این سرشویشه موجی $1,500 موجی $2,500 موجی $3,000 موجی $3,500 تا 4 تا $4,500 تا $5,000 یا میخیزم برادر عزیز. برادر عزیز او ویدیو گام گفتن که ای کاروبکای خوله این موتور داره این خیلی داره مرحمت برادر نه که در حیات با میگم در حیات مردک شدن در کار باز میگم مادر جانای عزیز اپای عزیز برادرای عزیز فقط اشمو یک خواهش در کانال подписаться کنین لایک مونین فکر کنید بدونید که همین ویدیو با بکنم یا که چه خیلی ویدیو چه خیلی ماشینا برای شما مخوله در کامنت می‌نویسید من هر یک کامنت رو میخونم انا همین ویدیو میکنم فقط پادشکا انا همون نامردی که نزدن که ای یک کاروپای خالی ویدیو میکنی رفتیم برادر عزیز. اینا برادر جانو ماشین باز میگم تون که یکی جوش خیلی هوی میشید اینها برادر عزیز. اینا موتورچه دسته موتورچه ماشین دسته برادر عزیز همین برای موتور دت لایک شود دت نگاه کنید برادر چی در دوره ماشین این برز زدگی خر کردگی هم دت در شالیش میکنی الله اکبر دت در برادر عزیز این جاش با دیداری کجلاش دیگه راستش میکنی تمام کراسکاش میکنی تمام یگان جای ماشین باز میگم یگان جای ماشین زدگی نیست دیگه یگان جاش در سرپی نداره برادر عزیز. نگاه کنید خونده سنت 2017 موتور 2.4 قطعه برادر عزیز مرحمت نه که با میگم در حیات باید ما مردک شیم تاجیکیم باید پادشکای یکدیگر حرکت میکنیم دلشی ماشینا رو تماشا میکنیم برادر عزیز. اینا برادر درونشم نگاه کنید دمش بگی ماشین شده دستی سالن اینا دمش بگی فقط به خاطر ان همین ماشین ارزان ما میگم آوکسیون یا بالا میروم با نرخش حرکت که برادر عزیز دستگیری که موتیواسیون برای ما شوه برادر جان. ویدیوی همین خیلی بسیار میکنیم دلشی ویدیوی ماشین بهتره تماشا کن رفتیم. تویوتا کامری 6 برادر عزیز با میگم نرخ استارتش ای $5,200 بالا میروه سر میشه در آوکسیون برادر عزیز. پروسته برای نام کامری 6 تا لایک و 6 آدم گه روی که 6 کس подписаться کنه همین حرکت گزافت فقط $5,000 با میگم $200 نرخ آوکسیون شه سر میشه با بالا میره شاید $6,000 شاید $6,500 شاید تا $7,000 ما میره بگیریم برادر عزیز ما شاید تا $7,500 بگیریم شه این شاید تا $8,000 موجود حرکت که برادر جانم من عیبش میگم چی عیب داره برادر عزیز. بامپری پیش آلیش میکنیم بامپری کاپوت آلیش میکنیم برای کاپوت دریدگی وجه نمیشه دیگه آلیش کنه بکاوش آلیش میکنیم ایش بامپر فروش برادر عزیز. ماشین یگان جوش دیگه خیلی یگان چیز نداره برادر عزیز. باز میگم تون اینا موتورش 100% فقط جزیره برادر کم دیگه پری خوک جگیده برای خوب جزیره دیگه برادر عزیز. کم نشاشی 2019 الیشه برادر عزیز خریدارش باشه پروست لایک بجا پدلیتسا که رفتیم برادر عزیز. اینا ماشین چرا تماشا کنیم دمش بگیرین اینا برادر عزیز. اینا الیشه رفتیم دلشی ماشین تماشا میکنیم نمره در روی اکران هست واتساپ مراجعه کنید خریدار کانگ کردنی و کدام که همین نرخ نمود اینتریزا و در کامنتاری سیلکای گروپ واتساپ تلگرام بدرین در هر روز 20 تا در واتساپ میپرتم بدرین همه روزه قریب 10 تا 20 تا ویدیو هم میپرتم. نوبتی برادر عزیز مرسدس ای کلاسی 300 برادر عزیز موتور د دوره برادر عزیز باز میگم $13,200 نرخ استارت شه باز بالا میره 14 تا 15 تا 16 تا موجی 13 تا حرکت که برادر عزیز 2018 برادر ای کلاسی 300 برادر عزیز. اینا 2017 11 ماهگیش بوده یا 18 میگن مقصد برادر عزیز سلام شما ببینید نشون دادم اینا لوک دور برادر عزیز سالن چورنی کوژنی پول نخود برادر عزیز. اینا ای کلاسی 300 خریدارش باشه بامپر قفوش برادر عزیز. اینا بامپر قفوش برادر عزیز نم بامپر زدگی نه بامپر قفوالش میشه برادر جون تمام بعد پیشش این همین پراگین ها 13 خرکدگی کاپوت دالیش میشه تمام
бампери пеш хубай. Харидоро бошад марҳамат бародари азиз. Нарх намоша гуфтам, далши мегзарем дигашда. Рафтем бародари азиз, боз мегум нархи ауксион ё боло мерава нарх. Матлаби баракату бародари азиз, боз як мошинчаи хундаи Venue кадоми бидона мотори 1.6 боз мегум бародари азиз $1400 нархи ауксион ша бародари азиз. Может $3000, может $2000, может $5000. 2019 бародари азизи 2019 шояд $6000 қиматтар ша барои мошини навай кантар пеш задагӣ бародари и ба хайр бародари азиз мошин мотор патор ягон чиш мақсад ягон чиш дагӣ нест яъне десем бародари азиз ягон чиш дагӣ бампер задагӣ Ranger Laneroш ҳамаш 100% бародари кач дагӣ нест фақат ба кавоё шалиш мекунӣ бампер мезанӣ капот шалиш мекунӣ бародари азиз тамом ина баъд айрабакош кафидагӣ айрабакош алиш мекунем бародаро мақсад қара ё мошина нарх навош хитом медонӣ нарх наво ё чи қадar 2019 бародари азиз 2019 ина бародарҷоно кадоме ки фаҳме бидуна ина мақсад Venue хулоса харидорош боша агар марҳамат мехарем иншоалло ки чанд хаки 47000 мил гаштагӣ бародаро мошинчаи навай харидорош бошад патса пас бинасен хоҳиш як борга дар ҳамин видео мекунам кадоме конкрет нами сума тайёра ҳама одам хоҳиш мекунам вақти марам нагӣ вақти хитам нагӣ илтимос нарх навода интересава дорӣ дар группа бидро ҳар рӯза мепартом бидро тамошо шер бача вау любители Mercedes Benz GLS 300 мотори дқатия бародари расходиш бениҳоят камай 69000 мил гаштагӣ бародари азиз боз мегум $11000 нархи стартча минимум ҳамин шояд то $15000 харидорӣ карда битонем минимум шояд 13 шояд 14 мож грубо грубо то $16000 харидор кунем нархиш мо даст монтажи бизанем бинед чанд ҳазор доллар роҳӣ кардан бародари азиз фақат як расходи чи дор бародаро боз мегум расходиш айнаин параш задагиан дта дара просто синимат мекунӣ озод дари наунш мезани тамом бародари азиз ва айрабакои бараш кафидагиан ина GLS 300 кадоми харидор бошад марҳамат бародари азиз мошинча бениҳоят фақат дта дар Аллоҳу акбар айрабак харидорош бошад марҳамат бародари $11000 нархи старт шояд то 15 то 16 тара бихарем харидор бошад марҳамат нагуфтам боз ҳам мегум ва боз ҳам мегум фақат аввал подписатсия мекунӣ лайк мекунӣ баъд ман нархира мегум та песина паса кади лайк монди рафтем Lexus RX бо мегум 350 мотори 3.5 хати бародари азиз гаштагиро бинен 8850 мил гаштагӣ мошинча беҳад кам гаштагӣ нархша бигум ози хандатон мегира $11000 ауксион ша може то 15 тара бигирем ша може то 16 то 18 барои намай мумкин ки то 20 тара мумкин то 18 тара мумкин то 17 тара бихеза харидорот боша марҳамат нами як парак задагӣ бародари азиз якта бакавой якта бампери пеш ин бад ягон ранҷирош ҳамаш 100% ягон ҷо ҷамина акилмат дин ҳатто ҳамаш ҳаст мошинча беҳад расходи кам дора ина марҳамат бародари азиз беҳад мошинча расходи кам дора ҳаби вода дилтон намона моторш ябор ҳуй кунам ина мотора бинем бародари азиз ҳамаш ҳаст баъзе номардое ки мегӯянд ин мошини ту коробкаи холияй ин мошини ту фалон чияй о коробкаи холияй номардиша мекунанд мужик ҳама вақт дастгири мужик дай апа хуаро бисёр мегӯям апа хуаро аллоҳ аз шумо рӯзи худованд дар амри ҷонтон баракат насиб барои падешкатон бародари азиз далши мерем иншоалло ки ягон видеои бо барои модарҳо барои занҳо духтаро мошинчаҳо меёбем фақат падешка рафтем Hyundai Santa Fe калардинамега чӣ мегӯям мотори 2.5 хати бародари азиз ира гаштагиро бинен 7803 мил бачи вообще гаштагӣ нест бародари азиз мошинчаро бинен охи вообще гаштагӣ нест фақат просто пеш якам тара кӯйдагиан задагиан гузаю гапо мошинча беҳад мошин тозаҳай навай фақат ин пешакша кӯйдиан ина бо мегум бародари азиз Ranger ҳамаш нарафта ина асос ҳамиёшаи нарафтагиай ҳама 100% ина бародари азиз болоша камтар просто боло задагиай чиздаги ки боло задагиай хачи боло чикадагиай расходчам расходи калон нест бародари азиз расходчам расходи калон нест харидорош бошад срочна бародари азиз харидорош бошад марҳамат срочна боз ина бародари азиз кадоми хундай медонӣ хундай
марҳамат рафтори азиз лексуси рекси 350 2014 шай ира растамош кашам арзона ба як чига мегӯям ки гарантия ки умуман задагӣ нестай умуман задагӣ надорад лук дора бародари азиз и бародари азиз F спорт чай F спорт ахтон бародари азиз медонен ира медонен F спорт чай бародари азиз ина дискош нархи хок сиёҳ бародари азиз харидоро бошад дар рӯи экран нархи навош ман мондагиам ина бародари азиз и вообще Америка ҳам хелос омади задагӣ надорад вообще задагӣ надорад боз мегӯям бародаро мошинча полини ход ина бародар хеле дурӯ шуда намешад да панорам дорад ина خلاص دیگه خریداریش باشه مرحمت برادر عزیز این ماشین با میگم که вообще киноги бада خریدارش باشه این گارانتی خیلی ماشین بهترینه الله از همتون راضی باشد تا تاجیکستان نرخ دستافکش قطعی موندگی رو اکرار می‌پرسیدین 2016 با میگم لیمیتد گیبرید دتا برادر عزیز دو بهترین احمد لیمیتد زوره با این گیبرید برادر عزیز هایبرید گیبرید برادر عزیز بولش لوک دوره برادر عزیز لوک دوره به حد ماشینچه خوب است که شواسته برادر عزیز اینا ایشم به حد دم ده ماشین خوب داشت اینجا ماشین بسیار داره برادر عزیز نه که من ده تا ماشین چه سیان کردم برای که ده تا ماشین پروای کردم ده تا ماشین خوب داره خریدارش باشد نرخ نواش این دستافکش تا تاجیکستان در روی اکران هست مرحمت برادر عزیز حرکت میکنیم باز میگم حرکت میکنیم لایک подписаться فراموش نکنین دستگیری مرحمت ماشین چتونه ان شاء الله چند یک ماه تاجیکستان میشه